si sekke na tawirino na sanabitta narekko engka duit na milaw na dek na lakko tania to sekke. Orang kikirnya kikir sekke na dilinoy na sanabitta adalah orang yang dengar neng kalinga asen na nabitta, dengar namanya Rasulullah, tapi dia tidak mengikutinya dengan bacaan salawat. Magai nasabak di salawae di engka baraka. Bak na kuat barasanji kipa. Tirallahumma kabrahul karimi biarfin syadimin salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang Babu awal lalu kuburukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak baraka atiwi kengiya baraka salawa nania mapas salama lauri panguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi